Jeste li se ikada zapitali koji su najskuplji automobili na svijetu? Jedan od ovih automobila može biti upotrebljiv za utrke i za cestovnu vožnju. Pretplatite se na naš kanal i podržite naš rad. Nikako ne propustite idući zanimljivi video Top 10 koji ubrzo slijedi. Za vas smo pripremili i istražili Top 10 najskupljih automobila na svijetu. Pa krenimo! Pod rednim brojem 10 imamo SST Tuatara. To je američki sportski automobil koji proizvodi firma SSC Sjeverna Amerika. Počeli su ga proizvoditi 2019. godine, a može dosegnuti brzinu od nevjerovatnih 483 km/h. Proizvodnja automobila je serijska, ali je ograničena na 100 komada. Njegova vrijednost je 1,5 milijuna američkih dolara. Pod rednim brojem 9 imamo Fenir Super Sport. Fenir Super Sport je libanonski sportski automobil ograničene proizvodnje. Proizvela ga je firma V Motors koja se nalazi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Može dosegnuti brzinu od 394 km/h. Ovaj auto je nasljednik Lykan Hypersporta. Njegova vrijednost je 1,6 milijuna američkih dolara. Pod rednim brojem 8 čeka nas Hennessy Venom F5. Ovo je američki sportski automobil visokih performansi. Može dosegnuti brzinu od 484 km/h. Sa ovim automobilom Hennessy pokušava postaviti nove granice u proizvodnji automobila. Za sam početak obećano je da će napraviti 24 takve serije. Vrijednost ovog automobila je 1,7 milijuna američkih dolara. Pod rednim brojem 7 imamo Zenvu TS1 GT. Zenvu je danski automobil ograničene proizvodnje. Proizvodnja je započela 2016. godine i može dosegnuti brzinu od 375 km/h. Njegova vrijednost je isto tako 1,7 milijuna američkih dolara. Pod rednim brojem 6 je Koenigsegg Regera. Ovo je švedski automobil ograničene proizvodnje. On je hibridan i sportski, te može dosegnuti brzinu od 410 km/h. Planirana je proizvodnja od samo 80 automobila ove serije. Vrijedan je 2,1 milijun američkih dolara. Idući nas čeka Koenigsegg Jesko. I ovaj auto nam dolazi iz iste firme. Koenigsegg nam predstavlja sportski auto, isto tako ograničene proizvodnje sa 125 jedinica. Ipak, i ovdje je riječ o automobilu sa srednjim motorom, ali i dalje spada u kategoriju najskupljih automobila. Ime dobiva po ocu, osnivaču tvrtke. Može dosegnuti brzinu od 483 km/h. Njegova vrijednost je 3 milijuna američkih dolara. Pod rednim brojem 4 imamo Aston Martin Valkyrie. Ovdje govorimo o hibridu ograničene proizvodnje od 150 automobila. Napravljen je u suradnji britanskog proizvođača automobila Aston Martin i Red Bull Racinga te nekoliko manjih proizvođača. Zanimljivo je da može biti upotrebljiv koliko za utrke, toliko i za cestovnu vožnju. Sam proizvođač jamči za ovaj automobil da je najbrži ulični legalni automobil na svijetu. Može dosegnuti brzinu od 402 km/h. Njegova vrijednost je 3,2 milijuna američkih dolara. I ostao nam je top 3. Pod rednim brojem 3 je Bugatti Chiron Sport. Bugatti je talijanski proizvođač supersportskih automobila male serije. Bankrotirali su 1963. godine, ali ih je otkupila Volkswagen grupa i nastavila sa proizvodnjom. Može dosegnuti brzinu od 420 km/h, ali i to je ograničeno iz sigurnosnih razloga.
Njegova vrijednost je 3,4 milijuna američkih dolara. Pod rednim brojem 2 čeka nas Pagani Huayra Roadster BC. I ovo je talijanski sportski automobil proizveden od strane proizvođača Pagani. Isto tako govorimo o ograničenoj proizvodnji koja će se bazirati na samo 40 automobila. Ovaj auto može dosegnuti brzinu od 383 km/h. Vrijednost ovog automobila je 3,5 milijuna američkih dolara. I uvjerljivo najskuplji je Lamborghini Sian SKP 37. Sian je talijanski hibridni sportski automobil ograničene proizvodnje na 63 jedinice. On je prvo hibridno vozilo koje je proizvela firma Lamborghini. Može doseći brzinu od 383 km/h i spada u top 10 najskupljih auti. Njegova vrijednost je nevjerovatnih 3,6 milijuna američkih dolara. Kako vam se sviđa top 10 najskupljih automobila na svijetu? Znate li vi kojeg luksuznog? Ako da, molimo vas da pustite komentar ispod videa. Ako vam se sviđa video, kliknite like i pretplatite se na naš kanal, jer uskoro slijedi puno novih top 10 videa, savjeta i tutoriala. Lijep pozdrav od ekipe Top 10.